Times of Mizoram Ralthuam sakangai sathin tute chibai voin hi July ni som ni pariat ani a chanchin thar kan han lor kwal den denanga chumi nuwa analysis kukiram zongna thlak te tan ram state aum thayangem ti kan bi chiang don nia July ni som ni par mi som ni pasar indona te khan tribal lam an chathani in chanchin kan donga tuti line volunteer pakhat kan chan thu kan mu a apoi khop mai le lamte hi engzat nge thi hriat ni lo ma se volunteer atanga thu kan don danin an thive nual nia hriat ani Imphal Free Press chuan nimin khan kuki volunteer som ai tlem lo an thi ni in a reporta thudik berpo hi a hriat hlei thei talo indolaya thiza chiar ngai nala hek lo I pau chuan army le police commando paruk ai tlem lo hliam anom ti a reporta kuki lama mi pathum palivel thi an ngei an rin thu a report bok Imphal Free Press hian asoi huai viauna in I pau chuan mi pathum palivel thi an rin thu asoya atak taka chuan volunteer pakhat kan chanani hemi chungchanga hian update chuan comment lama khan tarlan ni se a thome I pau chuan longzam nau cha July ni som ni paruk vela phobak chau ikhai awang leikai hmuna hliam chu ras medicitia athi ti a report heti lai hian yai ripok apun ba imaluk chuan nimin khan yai ripok safai leikai community hall a meeting annaya meeting zo hian Thobal Superintendent of Police Sachi Danan Soibam hena memorandum an thelu tani tuntum buaina wanga man zongjong thudel kil engma siam lova chwa vek turin Thobal Superintendent of Police hi an nge na an phu tani Manipur buaina rape case alang lo chan Meitei police rintlak an ni lo Mainili thilthleng Hmeichhe pani soisakna video viral kha Cycle police station a maini som pariat dai to khan complain aluta 0 FIR number 91 May 2023 zialu ani Anhua thubuaia chu nongpok sekmai police station a transfer ani a FIR number 110 June 2023 zialu ani Maini som pariata complain lu to chu June ni som ni pakhata khan an register ta chawani FIR copy kha kan huveka Indian Penal Code section 376 nuaya rape case zialu ani kilti natangin Manipur sarkar dem nale action latura norna atama Chief Minister N Biren Singh chuan nataka hrem tur death penalty pek turanni tite asoive pampama India Today zona changin mainili thilthleng angkha zachuanga atia anhua rape case pakhat cha register ani atile a ma se ani nataka chuan rape case pakhat ma alu loti alang le ta government of manipulation ngenge anna antlin khop mai bi phainom thilthleng FIR khan IPC section 376 chiang taka zialan ani a IPC section 376 hi rape case ti na ani ma se government of manipulation nuaya police te chuan IPC section 376 chu thai bowin FIR Samaria section 376 alang talwa poikhoi tu anman tepo kha Pawngsual thubuai an or thai don lo hrim ti na ani mi pasari vel kha amoi zong in anhan man vela khang an mi man telaka khan IPC section 376 nuaya Pawngsual thubuai siam sak an lo nimia lo ti voin khan hai chua anile ta a tin mei nilive ka thilthleng konung mamang Imphal East District Karwa Centera Hmeichhe pani Pawngsuala tha tekha maini som parukhan Cycle police station a FIR number 65 May 2023 zialu ani a Hmeichhe pani tekha rong taka an Pawngsual nuwa tha anni ti tarlan ani chungkhan IPC section 376 nuaya case zialu anile mia lo Biren Singh sarkar le Meitei police te rintlak lo zia achiang hle police station akan kalhian IPC section abungle chang kan thave lem lo kan eizon na anilova kan thiat po atul ran lo kan har satna kan thilton thilom dante kan thlena tual tha thubuaia ni chuan IPC section kha police ten antifel mai thina Pawngsual ani chuan sexual assault ti ringot atok lova IPC section Pawngsual bungle changkha anziak mai turani
Manipur Police te hian Pawngsual an tarlan chung hian IPC section 376 hnuaia an register sakdu lova 376 an tarlan na po chu hlamchia anile ta zela an ril ru chiat zia hi suang to phak bak hian an lo sual khopania Amit sa chuan mei nili thil thlengte CBI achui tir dona CBI lut masa ho te po khan Manipur Police Training Academy atanga Ralthuam ruk chwa chungchang po engma an chui hlei thei lawania meira pai bis temong tambak an chui chwa po arin omlo Khongsang Railway kaltlangin Ralthuam an la lutem Naga helpol NSCNIM chuan Nagaland atangin meiteite Ralthuam an supply ni in alanga July ni som khan Nagaland 6 Mile National Highway 29 a silaimu bu 5 bek thum khatranin Nagaland Police ten an mana SLR musang le zanga 5.56 mm caliber insas mu sangkhatte ani NSCNIM 10 an supply Ralthuam te hi Nagaland Police Inspector Michael Yanthem atanga anlak ani Nagaland Police lam enroll na hi chu kan soizui lawanga NSCNIM te hian meiteite an pui na sahle ti alang voin July ni som ni pariat khan NSCNIM Deputy Kilonser Minister pakhat chu silai mu thiar chwa atum mek line Nagaland Police ten an manle tabok Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chuan voin khan thu chwa siamin Manipur sarkar hriat puina hnuaia Khongsang Railway Station atangin Ralthuam lakluh ani thu atarlanga heng Ralthuam te hi Kukizo Tribal te bei nana anman an hlau thon thu tarlan ani he thil hi enfia ti top turin thunei tu te angyan bok oletuna chuan editorial analysis lam kukiram aom thayangem ti kan ngai thachun jom don ya suspension of operation group hnuaia kuki zomi mar helpol ten separate administration and demand to a hei hi kan dinna anito India dan pui article 3 angin state le union territory hnuaia rural na ran separate administration within India hi kan du thu sam le mathlir animek amaro chu namtlem kan nia population kan tam lo awangin India ram sarkar kalphunga hlutna kan nei sang lova ngai sak don lo top la chuan mi hring kan ni ve thosia han ngai sak tak tak tur la chuan demand kan nei rol angreng sia sarkar tan po alu hai thlak ve bokani chuwang chu ani pakhatang BJP sarkar hi adak zwa zwa lova ti hlotlin har sa tur kha chu asoi ve mai lo ngoi ringot po chu adik chuang lo kan ti thei bokang chu amaro chu thil hi perspective thirna tuk verdanga tanga thir chuan in thlem dam theina tur hi alo om ve zel mai faro angin Manipur BJP sarkar hian lulul chwa ma se chu pathian kut alan chian theina ani ve hlau thei meiteite an lulula an torot pole hun khatam ho thei kan ni to lo zia ti chian na ani a chu kan ultimate goal kan thil tuma min hruai thleng tu tur ani India rama hian engdin huna nge union territory le state te alo piang to thin ti kan thachang photanga chumi hnuwa kukiram hi reality atak taka aom thayangem ti chu afia tura ngayang India independent hunlai han bi chiang masa ila India dan pui kumsang khat zakwa somnga mi amendment ma khachuan state te hi group li in an thena A B C D a then ani India dan pui 7th amendment chuan States Reorganization Act 1956 asiama voin thleng in India zalen hnuwa ramri sik soidang lamna satber trum alani States Reorganization Act 1956 article 3 le 4 hnuaya Union Territory State tharsiam le ramri sik soi athaya India dan pui 1950 ya ABCD tia group liya chu 7th amendment chuan pani in asiama A le B kha state ti in ada a C le D chu union territory tiada ani kumsang khat zakwa somnga paruk November ni khata Bihar state chunga rambial engemoza chu West Bengal chunga rinlu ani tin Lakadiv Menikoi Amindivi Himachal Pradesh le Tripura te chu union territory ya hlangkai ni in state Sompali Andhra Pradesh Assam Bihar Bombay Jammu and Kashmir Kerala Madhya Pradesh Madras Mysore Orissa Punjab Rajasthan Uttar Pradesh le West Bengal te aombok
Bihar ram then khat West Bengal rin lu ani ang hian Manipur zo fa te del ram hi Mizoram abet thei ti achiang kumsang khat zakwa somnga pakwa thleng khan India ram states le union territory te ti danglam na aom lova amaro chu tongchung changa state randu na alian ta zela reorganization of states on linguistic basis tongle nam be chana state siam ani chhota zelani linguistic states tongwanga state lopian chwa dan atobul India independent ma British hunatang to khan Indian National Congress wan tongwangin Congress bial alo siam to a kumsang khat zakwa som pasari April niriat khan Madras presidency nuaya Telugu tongmangtute tan Andhra Provincial Congress Committee asiama tongkhat mangte rorel na pakhat nuayom apoi mozia Indian National Congress yan alo hredai to tina ani Congress try to masa zinga linguistic diversity tong sang te ngai poimo masa tu chu Lokmanya Tilak ani Partition of Bengal 1905 a khan tong ngai poimo na alanga kumsang khat zakwa som pakhata British India chuan West Bengal atangin Assam le Bihar asiama Indian National Congress chuan kumsang khat zakwa som paruk Lucknow session a India ram hi state sang tang rural federalism ani zia anpoma British India laka state sang siambel an phutani tichuan Indian National Congress chuan kumsang khat zakwa som ni khan Nagpur session a Congress Provincial Committee te chu tongbe chanin andin ta zela tongkhat mangte chu mun khata an siam chhota zelani kumsang khat zakwa som thumparuk khan tongbe chanin Orissa province siam ani kumsang khat zakwa som li pasari November ni som ni pasari khan Prime Minister Nehru khan tongbe chana ramsiam linguistic province apom thu India sarkar ayo in Constituent Assembly a asoya amaro chuan huwa roi tu tam tak chuan tongbe chana state siam hian India rama indai dan na asiam theiti in an hlau thon thu an soi India zalen nuwa tongbe chana state siam dante Constituent Assembly Chairman Rajendra Prasad chuan June ni som pasari sangkhat zakwa somli pariat khan Linguistic Provinces Commission asiama he commission hian tongbe chana state siam arem le remlo azir chiangani commission member te chu chairman SK Dar Allahabad High Court judge nithin lawyer JN Lal le Indian Civil Service officer retired Panalal te anni chairman Hmeichhe Dar commission tiasiat ani December ni som sangkhat zakwa somli pariat khan report an theluta tong ringot be chana state din chu India ram le namtan athalo anti Congress chuan Jawaharlal Nehru Vallabhbhai Patel le Congress President Patabi Sitaramaya telna JVP committee dinin Dar commission report zirchiang tura ti anni a April nikhat sangkhat zakwa somli pakwa report an theluta tundin muna state tharsiam alahun ri lo amaro chu mipui norna anasata mipui rilruin adu tlat chuan mipui rorel na kan ni angin ngai twa turani a amaro chu India anga kan vaya thatna tura rel tur ani ati Biar Ambedkar Khan Dar Commission October ni som pali sangkhat zakwa somli pariat khan tongbe chana state siam hi athlop thu alo thlen to a one state one language state pakhat tong pakhat kalphung adu ani hei hi one language one state nen hriat pollo tur one state one language hi chu tong tinte state ran siam sakvek akoka one state one language ero hi chuan state pakhata tong pakhat man ti na ani kukiram lo piang ta po ni se tha do paite mar vai phei zo gang te simte tong rang vek ni lo tong pakhat in lai chin na siam thei kan lang lua kan pom apoi mo me India zalen nuwa linguistic state tong be chana state piang hasaber chu Andhra Pradesh ani amaro chu central sarkar khan linguistic tong ti kha asoiri du lo kumsang khat zakwa somnga pathum khan Telugu tong hang Madras State District somparuk te chuan Andhra Pradesh an siama hei wang hian India rama tongbe chana state demand alwar chopha ta ani October ni khat sangkhat zakwa somnga pathuma Andhra Rashtam Madras Province atangina pianga tuna Telangana State nita Hyderabad biala Telugu tong mangte antel tatlat lo maya kumsang ni sompali khan Andhra Pradesh atangin Telangana chu aindang le ta ani India ram state telopian chwa dan avai chuan kan soi seng lowanga tun hai bi ka kumsang ni khan Chhattisgarh
Uttarakhand le Jharkhand te chu Madhya Pradesh Uttar Pradesh le Bihar atangin an chuaka soitongin kumsang ni sompalia Andhra Pradesh atangin Telangana aindang bok kumsang ni som pakwa khan Jammu and Kashmir Reorganization Act angin Union Territory pani siam ani a tuna hian state som ni pariat le Union Territory pakwa au mek Manipur zo fate ayan hamtlem zo UT le state na yan omem India sarkar kan nor ne phot chuan Union Territory mai ni lo state po kan huthaya India ramdan pui article 3 le 4 hnuaya kan thil du hi alenga population tamle tlem thua in ngat anilo amaro chu Manipur zo na thak te tan UT emo state emo piangta se North East India a hian Manipur zo na thak te aya demand lo siam masato Bodo te Bengali te Tripura tribal te po Manipur zo na thak te aya lian le population tamvek an ni a mai te min do dal ang hian do dal na po an tok lem lo Central sarkar hian Manipur zo na thak te state temo UT min peta se Central sarkar tan midang te po pek vezel angai dona sarkar tan phurit ani thei dona ni Central sarkar hian Manipur zo na thak te tan state le UT pumpel thram adu arin omani heta chia hian Mizoram bet kan soifo hi second preference da chi ani kumsang ni som pakhat census of India ang chuan Manipur population hi 28.6 lakhs ani a heta tang hian 40% chu tribal hill district om anni 28.6 lakhs atang hian 24% Naga population hi Nuairuk Singriat Sanga vel ani a Kuki population 16% chu Nuaili Singa le Sangriat vel ani kumsang ni som pakhat census of India data angin Manipura Kuki zo na thak mi 4.6 lakhs vel kan oma Union Territory le state kan phurengem han bi changzel tiang population hi bituk aum ran lo kan ti to kha sanghain tam anthi puya mirhingten tam kandam pui ti ani kha kumsang ni som pakhat census zelania kan entur te hi India ram state som ni pariat zinga Sikkim population an hiam bera mishing 6.1 lakhs anni ato tu chu Mizoram ni in 10.9 lakhs ani nuai som pakhat atling trep Manipur zone ha thak population 4.6 lakhs han en chuan state chu beisei ahar deuh mai thaya Union Territory beisei chi ani em kan bi chiang leange Union Territory chu kan phu khop mai tei sarkar hnuaya ai chuan Union Territory athan omjok hrim ma se Central sarkar in adu du Lieutenant Governor in ada anga RSS BJP omnan hnuaya phei chuan Union Territory po hi zona thak te tan khwari athat viau arin omlova President rule hnuayo ang reng kan ni don ani Union Territory hnuaya Rajya Sabha palai aom thei don lova Lok Sabha member chun turpo Lieutenant Governor lamtang te tan chau ani ang population atam miao lo chuan state din huna hlang kai mai ani don lova Chandigarh po hi kumsang khat jakwa somruk paruk atang khan Union Territory ani to a kumsang khat jakwa som ko pakhat census a khan population mi wairuk singli sangni anaya voin thlengin ala UT ani hetiang ani chuan Mizoram sarkar hnuaya autonomous council po athan omjokin alang ramzau zonga chuan kukiram ti hi a om thei chiang hle dona Imphal Valley din hun anghong jok thei ome Manipur pumpui hi square kilometer singni sangni jathum som ni pasari ani a district Pathumlek Chorchanpur square kilometer sangni jari som ruk panga Kangpokpi square kilometer sangkhat jaruk som kwa pariat Pherzol district square kilometer sangni jani somriat pangate ani a heng district Pathumlek po hi square kilometer sangruk jaruk somli pariat ani a Goa state ain alian jok daya Sikkim ain ate ret aram zau zonga tanga te chuan state le UT hi siam thei ani du thu sam chu state ani phota Union Territory po Manipur sarkar hnuaya kun ai chuan atha amaro chu UT din hun chu kan theveka savathatliak angdewin invorsan ahar don hle UT chu president rule ani maya central sarkar hnuaya jisap ti renga ngai don tin UT ni hnuwa RSS BJP ideology hian nasatakin min chai buai dona RSS miruat Lieutenant Governor hnuaya kun reng hi kan pei lo hun athleng thwai don
chuwangin Mizoram Political Party le NGO te hian 6 schedule hnuaia Autonomous Council hantiam theihlo se Mizoram a bet ba ka thlan om hi a om chuang donem ni Thank you.